Vodopadi Srbije nisu visoki i impresivni kao Viktorijini ili Nijagarini, ali ima ih mnogo više nego što se pretpostavlja. Nažalost, za mnoge od njih još uvek se nije čulo da postoje, a neki su otkriveni tek pre nekoliko godina. Poznavaoci tvrde da su najlepši u proleće i na jesen, kada ima puno vode. Jedni privlače svojom magijom cele godine, drugi u toku letnjih suša gotovo da nestanu. Visoki su uglavnom od 10 do 20 metara, ali ima i onih koji padaju sa visine od 70 metara. Na Staroj planini na teritoriji Pirotske opštine nalaze se dva najlepša srpska vodopada. Vodopad Pilj, visine u kaskadama 64 metara i Čunguljski vodopad visine 42 metra, koji su jednako lepi i leti i zimi i decenijama predstavljaju inspiraciju za hrabre planinare, umetnike i fotografe. Malo je poznata činjenica da se svaki treći vodopad u Srbiji nalazi upravo na Staroj Lepotici, u Pirotskom kraju na zapadnoj strani koja obiluje vodom i u najsušnijim godinama. Atar sela Topli Do, ovde smo mi, to je kovani deo. Mi smo trenutno na 35. kilometru od Pirota, od 830 metara nadmorske visine, položaj na skoro kilometar severoistočno od sela Topli Do. Krajnje odredište Piljski vodopad, gornji deo. To je treći vodopad u Srbiji po visini. Sam vodopad je na 1450, gornji, donji je jedno 250 metara vertikalne razlike niže. Nadam se da neće biti većih izazova što se tiče vode, odnosno klizišta. Oko 400 metara nadmorske visine treba savladati. Ovo je relativno kratka deonica koliko ja mogu na karti da vidim. Da, otprilike to je 4 kilometara šumskog puta. On je dosta stabilan, kao što vidite, put je makadamski, da ne kažem kamena podloga sa vrlo malo tog rastrsitog dela i blata, ali je u suštini vrlo stabilna osnova. Da krenemo. Da krenemo. Ajde. Mi krenemo ovako. Dobar makadamski put prolazi nekoliko stotina metara ispod vodopada, a jedan njegov krak prolazi baš pored mesta odakle se voda obrušava u ponor. To je najlepši i najviši deo Stare planine koji samo povremeno posećuju retki planinari i šumari, pa je stoga pronađen tek 2002. godine. Vodopad se sastoji iz dve kaskade, Gornji Pilj i Donji Pilj, a na dnu se formira veliki vrtlog. Zimi se vodopad zaledi i pretvori u ledene kaskade koje su veliki izazov za alpiniste. Nalazimo se na 1400 metara nadmorske visine, sa desne strane je Lisevski do, istoimena reka, Piljski vodopad sa dva vlaka. Desni vlak ima vodu, kao što vidimo, a levi je suv. On je inače plavljen izuzetno u periodu marta-maja, kada imamo topljenje snega i povećanu količinu padavina, odnosno vode. Količina vode koja se trenutno sliva niz ovaj vodopad je otprilike manje od 1,5 metara kubnih voda u sekundi. Nalazimo se, kao što smo rekli u najavi ove emisije, na 4 km od Toplog Dola, na 39 km od Pirota. Iza nas je vrh Pilj
po kome je ovaj vodopad dobio ime, 1467 metara nadmorska visina. Gruin vrh je susedni koji je trenutno sada osunčan, mi se nalazimo u magli, a ovo je jedan od 20-ak vodopada na Staroj planini. Samo da kažemo da je na Koprenu najviši vodopad u Srbiji, 103,5 metara, dužina vlaka je 148 metara, nagi 56,4 stepena, a ima 3 kaskade. Sve je ovo dokumentovano, izmereno 2011. godine od strane jednog tima Rudarsko-geološkog fakulteta i možemo da kažemo da u Pirotu i u Pirotskom kraju, posebno na Staroj planini, postoji više vodopada, slapova, vunija, bukova ili drugih naziva koji su od 2 pa i do 40 metara. Ovaj na Koprenu, rekli smo, onaj donji deo je 40 metara samo visina tog dela vodopada. U Pirotskom kraju postoji još vodopada, tu je Čunguljski, Kurtulski, to su delovi Javorske reke, u ovom području Topodolskog atara, a sa one strane iza nas nalazi se atar sela Dojkinci i tu su već u slivu reke Dojkinačke nekoliko tih važnih vodopada, a u slivu reke Dabidžinskog potoka se nalazi u stvari taj najviši vodopad u Srbiji. Ovo je, kao što ste vi rekli, treći u Srbiji, a drugi u Pirotskom kraju. Drugi u Srbiji se nalazi na Koponiku, na istočnoj padini Koponika i visine 71 metar. Inače, ista ekipa Rudarsko-geološkog fakulteta je merila i vodopad na Koprenu, koji se nalazi na 1820 metara nadmorske visine, i ovaj na Koponiku, tako da je verodostojnost apsolutna. Dosta nepristupačan teren. Treba reći da turisti danas imaju prilike da uglavnom stignu do donjeg Piljskog vodopada, ne i do gornjeg gde se mi trenutno nalazimo. Videli ste da terensko vozilo PI kanala je uspešno savladala ovaj put. Treba reći da je on u jako dobrom stanju, da ima malo odrona, samo nedostaje turistička infrastruktura. Znači obeležavajuće staza, putokazi, određene informativne table koje treba da promovišu turističke potencijale opštine Pirot. Kojih ima i tekako. Ovo je jedan od dokaza. Da. Treba reći da u zadnjih godinu i po dve turistička organizacija Pirot sa novim menadžmentom je uradila dosta toga na identifikaciji ili postavljanju tih informativnih tabli, pa tako u narednoj, znači u toj nekoj narednoj fazi vjerojatno će biti bolje, ali treba reći da je na ušću Javorske reke i znači Piljskog potoka nalazi se jedna tabla koja jasno dokazuje i onaj drugi deo pešačke ture, dolazak do donjeg vodopada, donjeg Piljskog, gde u stvari treba otprilike 40 minuta od onog stajališta i raskrsnice dokle je moguće doći vozilom, najčešće džipom, ali može i nekim ozbiljnim SUV vozilom. Da čujemo neke karakteristike o donjem Piljskom vodopadu. Prvo, treba reći da su ova dva vodopada čine celinu, da je ukupna visina 68 metara, mada treba reći da je pre toga merenjem utvrđeno da je 64 metra. Izuzetno je karakteristično skrašćavanje reljefa, odnosno erozija, pa tako na pojedinim mestima primećujemo već od kalcijum karbonata i određene kadice. Znači, to su već sada novi, kreativni elementi vodopada koji nastaje i na gornjem i na donjem. Donji je nešto veći od ovoga, mada ni ovaj nije zanemarljive visine, ali je pristupačnost jako teška, zahtevna. Tu je negde oko 40 metara, ovdje je 20 metara. Opet govorimo okvirno, jer još uvek niko nije izmerio i jedan i drugi, da sa sigurnošću možemo da kažemo kolika je prava visina jednog i drugog.